mulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika eri khalqiku lihimi hai pangeran mugi Gusti ngawuhan rahmat salam kakangjeng bi Muhammad nu janten panutan ala Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakoleni wal fariqaini min urbi wa min ajami kangjeng Nabi Muhammad pimpinan dunia akhirat manusia jin Arab ajam sampai dunia sampai akhirat huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli liminal ahwali muqtahami kangjeng Habib nu di Arab syafaatna tina sagala pakewu anu laram ka umatna wiqayatu Allahi aghnat an mudha'afatin minaduru iwa'an aliminal utumi pangraksana Allah ma perlu di baju besi sarang teng benteng lur pagar besi nu tami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam sidana waghfir ma madha ya wasi'al Rami hai pangeran mugi Gusti ngahasilkeun maksad abdi sareng aam pura dosa tawas kangjengna bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lain pangeran salian Allah kangjeng Nabi utusan Allah lain pangeran salian Allah kangjeng Nabi utusan Allah maulaya sholli wa sallim man abada ala bika khairi khalqiku limi hai pangeran mugi Gusti ngawuhan
rahmat salam kakang jengna Bi Muhammad nu janten pa nu tan alam walhamdulillahi rabbil alamin